I dobrodošli u još jedan klip. U današnjem klipu ću vam pokazati kako napraviti Nether portal. Za ovaj portal će vam biti potrebni 14 obsidijana i upaljač. Ovako, jedan plastik. Ja ću ga ovdje napraviti, vi morate da ih hoćete. Kako vidite? Idete 4 u dužinu, ovo su 2. Da, 1, 2, 3, 4. A sad koliko u visinu? U visinu 5. 1, 2, 3, 4. I sa druge strane idete isto 5 u visinu. Onda 1, 2, 3, 4. Eto, i onda se idete dole i napravite ovaj gore gdje se stavljaju. Tako, i onda kada ste to uradili, znači idete 5 u dužinu dole, 5 ili 4, 1, 2, 3, 4, 4 u dužinu, 5 u visinu, imate 1, znači 1, 2, 3, 4, 5, 5 u visinu i gore isto 4 gdje se spaljuju. I sad će vam trebati upaljač da biste to zapalili. A upaljač se pravi, ja pošto mi se potrošio moram da napravim još jedan, trebam iron, to jest ovo gvožđe i kremen, sad im dolijam kremen još je. Morate da imate kremen, aha evo ga imam 2, odlično. I sad kako se pravi upaljač, znači uzmete ovaj iron i stavite ga ovdje i kremen, evo, to je taj upaljač i sad idete kod Nethera, evo ga, i uzmete taj upaljač, dobro, tako, i uzmete upaljač i zapalite, evo tako prosto, ono će vas voditi tamo do Nethera, tamo idite tamo spremni sa puno hrane i dobrim oklopom i oružjem i nećete se pokajati ako napravite. Vi sad možete da stavite neku kućicu tu okolo, bit će lepše i bolje i ja ću isto to napraviti. I mislim da je to bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, šerujte i komentarišite. Puno bi mi značilo i puno pozdrava do sljedećeg klipa. Ćao!